Похвалений Ісус Христос. Помолимся сьогодні на святим Ружанці за мир і згоду на всій землі, у наших сім'ях, у нашій парафії. За князя Ігоря Кирила, а так само попросим нашу небесную заступницю, Найсвятейшую Панну Марію і отца Фабіяна за всі наші парафіяльні справи, а так само за всіх померлих парафіян з наших сім'їв і за всі душі, які терпять участці. Віру в Бога, Отця Всемогутнього, Створителя неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його одиного, Пана нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився з Діви Марії, замучений при Понтському Пілаті, укрижований, помер і був похований, зійшов до отхлані, на третій день воскрес померлих, і взійшов на небо, сядить праворуч Бога Отця Всемогутнього, оттуль прийде судити живих і померлих. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Марія, без граху першородного зачата, о мой Єзу, молимся, ружанец со святым Яном Боско, таємниця хвалебная першая, воскресение Христа. Примяняйте на практиці слово святого Павла. Юнаков так само вучи бути стриманими, каб яны ніколі не забывали, што ўсім наканавана памерці і пасля смерці усе мы павінны з'явіцца перад тронам Христа. Той, хто церпіць з Ісусом Христом на зямлі, не можа атрымаць вечную хвалу у небе разам з ім. Пазбягайце граху, як самага вялікага ворага і крыніцы грахоў, гэта значыць дрэннай размовы, якая псуе добрыя звычаі. Давайте один одному добрый приклад у словах и справах. Про таямницу воскресения Христа молимся об тым, каб у наших душах помирали граховные заганы и вызволялось место для узрастания цнотов, для прагнения нового життя. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус.
Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну, и Духу Святому. О Мария, без граху першородного зачатая, о мой Езу, Таямница другая у небовшести Христа. У небе есть для вас место, такое пригожее, такое величное, у порівнянні з їм чезнуть трони самих багатих імператорів, самих багатих володарів, які коли-небудь были и могли быть на этой земле. Вы будете окружены такою хвалою, якой ни человечая, ни анёльская мова не могут описать. Вы сможете тешиться присутністю Єзуса, Марії, нашої доброї Маті, яка вельми чекає нас там, а так само всіх святих і всіх анёлов, які завсёды готові допомогти нам. Заохочені гэтымі словами святого Яна Боска, молимся об тым, каб думки про Его небесную Айчину были основным ориентиром у нашем штоденном житті. Отче наш, который есть в небе, святись имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Марія, без граху першородного зачатая, молися за нас, полцеві порятунку шукає. О мой Єзу! І допомогти особливо тим, кому потрібна Твоя милосердя. Третья таямница хвалебная с послания Духа Святого. Калі святкуем Пятидесятницу и молимся новенну до Найсвятейшей Панны Марыі, успамогі хрысціянаў, ад яе мы атрымліваем не одну, а шмат ласкаў, незалежна ад таго, ці самі мы прыходзім прасіць яе і ў выніку атрымліваем ласкі, ці чуем весткі здалёк пра неверагодныя духоўныя дары, атрыманыя праз заступніцтва Марыі, успамогі хрысціянаў. Ян Боска рупліва пашыраў набажэнства да Марыі, успамогі хрысціянаў. Молімся аб тым, каб мы мудра
выкарыстоўвалі дары Духа Святога пад кіраўніцтвам Нябеснай Маці. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись За нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, Як на вас век, теперь и повсюду, и на веки вечные. Аминь. О Мария, без граху перчародного зачатая, Молись за нас, кто в Тебе пораху ушибает. о мой Иисус, Пробачь нам грехи наши. Таємниця четвертая. У небовзяття Наисвятейшей Панны Марии. Костел знакомит нас с силою и добрынёю Марии в гимне, який починається словами: «Коли шукаєш небесные брамы,
закликай імя Марыі. Калі дастаткова закликаць імя Марыі, каб увайсці ў неба, значыць, яна вельмі магутная, і касцёл параўноўны яе з войскам, якое гатова змагацца. Хоць у літаральным сэнсе гэтыя словы адносяцца да знешніх ворагаў касцёла, тым не менш, дух самога касцёла, прымяненне іх і да нашых прыватных ворагаў у духоўных справаў. Таму я раю вам тое, што ведаю і ўмею, і хачу, каб у вашых розумах і сэрцах назаўсёды захавалася імя Марыі, і каб вы заўсёды закликали яе таким чынам. Марыя, успамога хрысціянаў, маліся за нас. Ксёндз Ян Боска сведчыў, што Марыя нікога не пакідае без дапамогі. Праз таямніцу небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі молімся, каб яна была для нас клапатліваю заступніцаю і ў моманты небяспекі, якая можа патрывожыць нашим душам. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, и в небе, так и на земле. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная тыми женщинами и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная тыми женщинами и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная тыми женщинами и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная тыми женщинами и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная тыми женщинами и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная тыми женщинами и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная тыми женщинами и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная тыми женщинами и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус.
Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без греху першородного зачатая, о мой Иезу, таємниця п'ятая. Укарування на святейшей Панны Марии. Ставши на шлях цноты в молодости, у старости вы будете иметь пошану от людей, а Мария, несомненно, выпросит для вас вечную хвалу, якую она выпрашивает для тех, кто ее ушановує. Як ви можете ушанувати Марію, каб атрымаць загаданыя ласки? Для гэтага патрэбна зусім мала. Хто можа, няхай размаўляе ружанец, але ніколі не забывайце кожны дзень молиться 3 разы «Витай, Мария» и 3 разы «Хвала Отцу». Дадаючи особливий заклик, дорогая Мария, Панна Мария, допоможи мне збавить мою душу. Ушанувавши найсвятейшую Панну Марию, як королеву неба и земли, раз заступництва святого Яна Боска, молимся об тым, каб мы заўсёды заставаліся яе верными рыцарами и отданными детьми. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус.
Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод улонне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод улонне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод улонне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод улонне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод улонне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод улонне Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без граху першородного зачатая, о мой Иезу, Твоей обороне, Святая Богородица, у наших потребах не погарджай молением нашим, и усялякой злой пригоды, выбавляй нас со всего. Анна хвалебная и благословленная, Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас поручай. Молимся, Пане Иезу, Христе, Збавца наш, напередані своей смерти Ты молился до всемогутного Отца, каб усе, кто верит у Тебе, были одно. Май ласку прославить судами побожного слугу Твого Фабіяна, який усё свое жыццё у працы и терпении присвятил тому, каб сполнилось ожидание Твое, каб настала одна учарня и один пастырь. Просим Тебе, Пане, про заступництво Наисвятейшей Матери Твоей, королевы Ружанца, верным шанавальникам, якой был отец Фабіян, долучи его до лику благословленных. Амин. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус.
Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Літання до слуги Божого Фабіяна, славутого цудами уступцях. Кирилейсон. Христе, почуй нас. Ойче з неба Божа, Сыне, Откупитель свету Божа, Духу Святый Божа, Святая Троица, один и Божа, Святая Мария, святые апостолы и евангелисты, святые мученики и мученицы, святые вызнавцы и наставники, святые законники и пустынники, святые святары и левиты, слуга Божий Фабияне, прихильник хвалы Божией, оздоба ордом проповедников, Сыне святла, люстра покоры, приклад чистости, величный думками про Бога, апостол святой веры, прихильник збавления людей, рупливый проповедник, побожный святар, палаючий светоч Божией любови, славутый цудами, сутяшальник засмученных, заступник вандровных, врятовальник несчастных, успомога сиротов, вызволение пригнеченных, заступник хворых, оборонца от незгодов, надейный проводник, утаймовальник неприятеля, анёля спокою, надея тых, хто ў роспачы, наймилосерднейший наш опекуне, про заслуги Отца Фабияна, Тебе просим, выслухай нас, Пане. Будь до нас літостивый, выслухай нас, Пане, ад усяго злога, ад усялякага греху, ад Твайго гневу, ад пожару, голоду, войны и заразы, ад маланки и раптовной непогоди, ад раптовной смерти, ад усяляких злых пригодов, слугу Твоего Фабияна, далеку, благословленных долучить мою ласку, про заступница Отца Фабияна, костел у нашей айчине взматнить мою ласку, баранку Божий, які бяреш на себе грахи свету, даруй нам, Пане. Баранку Божий, які бяреш на себе грахи свету, баранку Божий, які бяреш на себе грахи свету, Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас. Антифона, справедливый заквітне, як пальма вырасце, быццам кедр на Лібане. Молися за нас, слуга Божий Фабияне. Молимся, Боже, Ойче всемогутный, Ты про заслуги Отца Фабияна, своєю неспостигальною моцею, ратуєш усіх, хто звертається до Тебе, ад усяляких покутов. Просим Тебе, просим Тебе, учини, каб мы негодные слуги Твои были вызваны от грехов, захованные от несчастья гэтага свету и подступов сатаны, праз Христа, Пана нашего. Аминь. В имя Отца и Сына и Духа Святого.
бо милосердно кожному сприяє, тим особливо, хто турботи має. Ми заслужили власними грехами, капу спилав гнів Божий понад нами. Час, як Отець Бог гнів на нас карає, щасних, хто маті порятунок має. Час, як Отець Бог гнів на нас карає, щасних, хто маті порятунок має. Для беззаконной Бог усё стесняє, Дух нам дарує, вины пробачає. Я же тебе нам не любить сердечно, но укрыться можем под твой плащ беспечно. Я же тебе нам не любить сердечно, но укрыться можем под твой плащ беспечно.
хочу, Господи мой. Ты на меня скируй, спокойный позир свой, с тобою быть хочу, Господи мой.
Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с духом твоим. Дорогі брати і сестри, інтенції этой святої мши. Дякуємо Пану Богу за молитовные группы в нашем костеле и молимся в интенции членов Ружа Святой Тересы, Дитятка Иисуса и слуги Божьего Отца Фабияна, молимся за их семьи, а так само просим Божьего володарства для померлых членов живого ружанця.
Молимся в дарах Духа Святого, опеце Маті Божої і заступництва Отця Фабіяна. Просим здоров'я для Тетяни з нагоди юбілею. Молимся об опеце Маті Божої, заступництва Отця Фабіяна, Божої ласці, дарах Духа Святого, витривалості, здоров'я для Світлани Коношенко у день народження її сім'ї, Божої ласки, опеки Панни Марії Отця Фабіяна і хутчайшого виздоровлення для Регіни Володько, даров Духа Святого для лікарів, Благодарства Божого для Валентины Пацяйкович, 30 дней после смерти, и для Станиславы Петкевич. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амин. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, А на землі слуга Богу і людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владарь небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, я Тебя грешна себе грехи и свету, змилуйся над нами, я Тебя грешна себе грехи и свету. Прими моление наше, яки сядешь праворукой Отца, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иису Христе, с Духом Святым ухвали Бога Отца. Амин. Молимся. Всемогутный вечный Боже, да помогай нам завсёды охотно виконувати Твою волю и служить Тебе со щирим сердцем праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные.
Читання книги Зыходу. У тыя дні прыйшлі амалікіцяне і ваявалі з Ізраілем у Рефідыме. І сказаў Майсей Езусу навіну: «Выберы нам мужоў і ідзі біцца з амалікіцянамі. Заўтра я стану на вяршыні пагорку, і жазло Божае будзе ў руцэ маёй». І зрабіў Езус навін, як сказаў яму Майсей, і пайшоў біцца з амалікіцянамі. А Майсей і Аарон і Хур узышлі на вяршыню пагорка. Калі Майсей падымаў рукі свае, перамагаў Ізраіль, а калі апускаў рукі свае, перамагаў Амалек. Калі рукі Майсеевыя цяжэлі, тады ўзялі камень і падставілі яму, і ён сеў на ім. А Аарон і Хур падтрымлівалі рукі ягоныя, адзін з аднаго, а другі з другога боку. І былі рукі яго паднятыя аж да захаду сонца. І перамог Езус навін Амалека, і народ ягоны вострыём мяча. Гэта Слова Божае. Дапамога ад Пана, які стварыў неба і зямлю. Дапамога ад Пана, які стварыў неба і зямлю. Узнімаю очы свае да вышыняў, адкуль прыйдзе мая дапамога. Дапамога моя ад Пана, які стварыў неба і зямлю. Дапамога ад Пана, які стварыў неба і зямлю. Ён не дасць пахіснуцца назе тваёй, не задрэмле той, хто цябе сцеражэ, не дрэмле і не спіць той, хто сцеражэ Ізраіль. Дапамога ад Пана, які стварыў неба і зямлю. Пан сцеражэ цябе, Пан твой цень, ён праваруч цябе, у дзень сонца не ўдарыць цябе, ані месяц ноччу. Дапамога ад Пана, які стварыў неба і зямлю. Пан захавае цябе ад усякага зла, будзе берагчы душу тваю. Пан будзе сцерагчы выйсце тваё і вяртанне, цяпер і навекі. Дапамога ад Пана, які стварыў неба і зямлю. Читання другого послання святого апостола Павла до Тимофея. Умілаваны, трываю тым, чаму навучыўся, і што табе даручана, ведаючы, ад каго навучыўся. Бо ад дзіцячых гадоў ведаеш святыя пісанні, якія могуць навучыць цябе мудрасці дзеля збаўлення праз веру ў Хрысце Езусе. Усякае пісанне, натхнёнае Богам і карыснае для навучання, для пераконвання, для настаўлення, для выхавання ў праведнасці, каб Божы чалавек быў дасканалы, да ўсякай добрай справы гатовы. Заклінаю цябе перад Богам і Панам нашым Езусам Христом, які будзе судзіць жывых і мёртвых,
і перад прыйсцем ягоным, і перад валадарствам ягоным. Прапаведуй гэтае слова, настаўляй у час і не ў час, пераконвай, забараняй, заахвочвай з усёю доўгацярпялівасцю і павучаннем. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Живое Слово Божие и десное, здольное судить думки и намеры сердца. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Табе, Пане. У той час Jesús расказаў сваім вучням прыпавесць пра тое, што трэба заўсёды маліцца і не падаць духам. У адным горадзе быў суддзя, які Бога не баяўся і людзей не саромеўся. У тым самым горадзе была адна ўдава, і яна, прыходзячы да яго, казала: «Абарані мяне ад праціўніка майго». Але ён доўгі час не хацеў, а потым сказаў сам сабе: «Хоць і Бога не баюся, і людзей не саромеюся, але з-за таго, што гэтая ўдава не дае мне спакою, абараню яе, каб яна не прыходзіла больш дакучаць мне». І сказаў пан: «Паслухайце, што кажа несправядлівы суддзя. Дык ці ж Бог не абароніць выбраных сваіх, якія просяць яго дзень і ноч, хоць і марудзіць абараніць іх? Кажу вам, што неўзабаве абароніць іх. Аднак Сын чалавечы, прыйшоўшы, чи знойдзе веру на зямлі?» Гэта слова Пана. Сядайце, калі ласка. Паважаныя, як вы заўважылі, асабліва па першым і трэцім чытанні, першае чытанне з кнігі Зыходу, дзе была аповесць пра тое, што Маісей падчас бітвы Езуса на віна, не толькі Маісей, але Маісей, Аарон і Хур узышлі на вяршыню пагорка, і падчас бітвы Ізраіля з Амалікам маліліся. І бачым, прасілі Бога дапамогі падчас гэтага змагання. І мы бачым сітуацыю, якая здарылася, калі Маісей трымаў рукі, яшчэ было сказана, Маісей так сказаў: «Заўтра я стану на вяршыні пагорка, і жазло Божае будзе ў руцэ маёй». Жазло – гэта сімвал не толькі кіраўніцтва над народам, але жазло – гэта таксама такая кій Божы, з якім ён узнімаў як пастыр, і не толькі узнімаў, але трымаў у руках і маліўся, просячы за весь народ. І мы бачым далей апавяданне, што калі стамляліся рукі Маісея, то тады перамагаў Амалек. І тады Аарон і Хур зрабілі так, пасадзілі Маісея на камень і трымалі, падтрымоўвалі яму рукі, падтрымоўвалі, каб малітва была. І так Маісей да самага вечара трымаў рукі узнятыя. Такім чынам, не такім чынам, чаму толькі рукі, бо былі рукі узнятыя, але Ізраіль перамог. Якая сітуацыя з гэтага вынікае? Духоўнае пасланне з гэтага апавядання, каб нам зразумець, каб не вяртацца больш да гэтага, што малітва, не толькі малітва проста, вельмі важная малітва, як мы гаворым, а мы можам маліцца там, як можам маліцца, так, але вельмі важнае захаванне чалавека падчас малітвы.
То есть фізічныя нават нейкія намаганні. Некаторыя думаюць, што абавязкова трэба трымаць рукі, хоць гэта і занесена нават у літургію касцёла, вы можаце бачыць, што падчас святой імшы ксёндз заўсёды трымае рукі вось так за ўвесь народ. Есть такая, вось есть гэта і гэта менавіта ад гэтага, з гэтага урыўка ўзятае, вось гэтае захаванне святара падчас літургіі, ён моліцца за ўвесь народ, бо літургія гэта не літургія толькі аддзельна нейкага чалавека, ці его святая імша, не аддзельна нейкага чалавека, але гэта мае касмічны характар, мае характар сусветны, вселенскі, каталіцкі, бо гэта гэтыя словы, кажуць, характарызуюць таго, што гэта не толькі адной асобы, але гэта за ўвесь народ просьба, якая падымаецца да Бога. Поэтому нават калі чалавек, хтосьці просіць памаліцца інтэнцыю, інтэнцыя гэта значыць намер. Я вось прашу, каб вы памаліліся ў маім намеры, бо я узношу сваю малітву у том ці іншым намеры, то есть якія могуць быць інтэнцыі, згодна з учынкамі міласердзя, што для цела і для душы бліжняга нашы інтэнцыі могуць быць маліцца за жывых і памерлых. Мы таксама ўзносім малітвы ў розныя справы, якія ёсць у чалавека. І вось пэўны, як інтэнцыя, прыходзім перад імшою, гаворыць, запішыце, памаліцеся. Вы просіце, каб уся супольнасць касцёла, уся супольнасць, вось наша супольнасць, таўпецкая супольнасць памалілася ў той ці іншай інтэнцыі. Мы просім, але таксама і мы самі павінны падрыхтавацца да гэтай малітвы, што не толькі мы просім супольнасць памаліцца, але і мы падрыхтавацца. Як мы рыхтуемся звычайна да малітвы? Мы хочам, каб малітва наша была з чыстым сэрцам. Гэта вельмі важна, бо тады малітва, як кажуць, сутыкаецца з Божым тронам, малітва чыстага сэрца. Калі няма паміж намі і Богам ніякіх перашкодаў, перашкоды, якія выплываюць з нашых слабасцяў, з нашых грахоў. Мы таксама бачым вось нават хвілёвая слабасць Маісея, якая прыводзіла для таго, што Ізраіль не мог перамагчы. Поэтому калі мы ідзем на малітву, калі мы нават просім памаліцца ў інтэнцыі, і, напэўна, вельмі крыўдна глядзець, калі чалавек просіць, але сам нікаму, ні да споведзі не пойдзе, нікаму не прыме падчас гэтай святой імшы, у інтэнцыі якой моліцца ўвесь касцёл, а ён як бы стаіць збоку ў гэтую хвіліну. Просто чалавек адыходзіць збоку і стаіць, ну добра, вы маліцесь, я добра папрысутнічаю, будзе нейка, але нема вось такога захавання, такога, перад Богам чыстага, шчырага, адданага захавання ў чалавека. Не скажу, што саўсем малітвы нема, але вось нема вось такой шчырасці. Так, памолімся, добра, памолімся, так, як кажуць, апусціўшы рукі, можам так сказаць нават. Поэтому бачым, калі ёсць інтэнцыя, стараемся задбаць пра нашую малітву, пра нашае захаванне, не толькі, што я прыйшоў памаліцца, але захаванне знешняе, так, асаблівым чынам, каб малітва мая была вось належная малітва, не саромецца перад Богам і ўкленчыць, не саромецца перад Богам задумацца пра гэта, не саромецца перад Богам, і кажуць, адключыць усе іншыя думкі, якія нас захапляюць, думкі, якія дзесьці там лунаюць у тым ці іншым накірунку па-за месцам нашай малітвы. То есть малітва наша павінна быць малітвай. І вось адносіны нашай да малітвы павінны быць такімі шчырымі адносінамі. Гэта што тычыць. Напэўна, мы просім, каб вось як тут, у гэтую хвіліну мы бачым, што Аарон і Хур, якія ўзышлі з Маісеем, каб маліцца. Значыць, Маісей не быў адзін. Христос таксама сказаў, дзе дваіх альбо траіх сабраліся ў імя маё, там я сярод іх. Бачым, Бог прыняў дапамогу вось гэтых людзей. Хоць яны, Маісей сам не трымаў рукі,
але яны падтрымлівалі рукі, бо Маісей не мог уже вытрымаць сваіх рук так доўга, трымаючы узнесеныя ў гору гэтыя рукі. Яны падтрымлівалі рукі Маісея, яны яму дапамагалі ў малітве гэтай. Яны служылі яму ў малітве Маісея, бачым. Вось гэтая дапамога Бог не адкінуў, то есть бачым, перамога прыйшла. Гэта значыць, што малітва, якая дапамагае людзей, якая дапамагае, і тоже таксама вельмі, вельмі важна, як сёння паказвае Святое Пісанне. Ну і другое чытанне таксама вельмі важна, дарагія браты і сёстры. Другое чытанне гаворыць нам пра прысутнасць, асаблівую прысутнасць Бога ў Святом Пісанні. Святы апостол Павел звяртаецца да Тимофея, кажучы, што чаму ты навучыўся, тое прапаведавай, што было табе даручана з моладасці тваёй, прапаведавай, не саромейся, і нават заклінае ў імя Езуса Хрыста, каб стараўся абвяшчаць тое, што ты пачуў. Дарагія браты і сёстры, гэта для нас таксама. Святы апостол звяртаецца да нас. Мы вучымся з дзяцінства праўдаў веры, мы ходзім на катэхезу, мы пазнаем, мы чытаем пра нашую веру, мы разумеем нашу веру, чытаем Пісанне. Нам часамі прыходзіцца выказваць сваё суджэнне другому чалавеку. А што вы думаеце? Бывае, у нас пытаюцца, як вы мяркуеце, як трэба паступіць? Што вы думаеце, што трэба рабіць? І мы часамі паказваем сваю мудрасць, насколькі мы разбіраемся, але вельмі карысна, кажа святы апостол Павел, скарыстацца з мудрасці Божай. То есть чалавеку прыгадаць, я-то я, а вот Христос бы сказаў так, бо ён у Пісанні гаворыць гэтае і гэтае. І каб такім чынам чалавек падбадзёрыўся, убачыўшы, што вера ў Езуса Хрыста важнае для таго ці іншага чалавека, для чалавека, з якім мы беседуем. Вельмі важнае, што ён паслугоўваецца сваёй вераю, ён нагадвае, не паказвае сваю мудрасць. Ось я такі мудры, вот трэба так. Але нават калі дзецям, нават калі камусьці штосьці гаворым, нават калі жонцы, нават калі мужу нешта гаворым, нават калі маме, таце нешта гаворым, не саромаемся сказаць, а вось вы ведаеце, што вот Езус зрабіў у гэтым, вось на гэтае пытанне бы адказаў так і так. Вот Езус гаворыць на гэтае пытанне так і так. Езус гаворыць такую прыпаведь. Ой, не магу, напрыклад, маліцца, як не цяжка маліцца ўжо, і збрыдла, ўжо столькі малюся і малюся. А вот Езус гаворыць, напрыклад, у прыпавесці, што заўсёды трэба маліцца і не падаць духам. І не падаць духам. І ён гаварыў вось так, даваў прыпавесць такую, што вось адзін суддзя быў несправядлівы перад Богам і перад чалавекам, але дакучала яму бедная ўдава. Бачым, гэта найбеднейшы слой грамадства, які толькі быў, бедныя ўдовы, якія, сапраўды, у якіх не было грошай, каб і заплаціць гэтаму суддзю, але яна хадзіла і прасіла, дапамажы мне, дапамажы мне. Як бы таксама Христос параўноўвае нашае чалавецтва перад Богам, што мы нічога не вартыя, абсалютна нічога не можам Богу даць, як толькі можам папрасіць толькі ў Бога. Але мы не можам Богу даць, як мы толькі можам прыйсці, бачым прыйсці. Вось гэтае слова вельмі важна. Яна прыходзіла, не сядзела ў доме, крычала праз акно, там ці па інтэрнету перадавала, там смс-кі пісала. Не, она прыходзіла, знаете. Вы бачите, что это такое параўнанне. Прыходзіла, то есть нейкае такое фізічнае таксама, фізічнае дзеянне чалавека. Яна прыходзіла і прасіла. Поэтому бачым вось тое, што яна рабіла, то есть яе намаганні прынеслі плён, што гэты нават несправядлівы чалавек здаўся, як кажуць. Нават несправядлівы. Ён сказаў, да, добра, дапамагу, адчапіся. Глядзіце, нават гэта несправядлівы. А вы што думаеце, за каго вы лічыце тады Бога?
Ось, бо часами чоловік, який падає духом, думає, ось, який Бог, я йому молюся, а він так несправедливо доноситься до мене, і він несправедливо, так, это. Ось як так це становиться, тому що я тут усе можу, що роблю, що можу, а він так не слухає мене. Трошечки у гэтым випадку, поважані, ми не повинні бути як фарисеї. Видите, пам'ятаєте, як фарисей молився, бо Христос вельми часто показує, яка повинна бути молитва фарисей і митник, то есть той, який лічився перед народом справедливим, і той, який лічився у громадстві так само грешником. Приходить гэты фарисей справедливый и чуть не с претензиями до Пана Бога, что я тут все роблю, вот, пожалуй, коли ласка, меня тут хвалите, и еще вы мне, я до вас, Пане Боже, молюся, и вы мне еще повинны. Ось, якби Бог должен перед ним, перед фарисеем нечто. Ось з такою інтенцією молитися, що ось нехто повинен тобі. Нехто. А бачимо, гэты нічого не просячи, говорить, Боже, будь милостивый для мене, грешника. А што ў гэтай хвіліны просіць гэты мытнік? Чаму ён просіць милосерднасці для сябе? Будь милосердны да мяне, грэшнага чалавека. Ён просіць збаўлення. Ён шмат не просіць у Пана Бога, не просіць там гэтага, а ні таго, ні другога, ні трэцяга, ні чацвёртага, але збаўлення. І просячы збаўлення, Бог благословляе яму нарэшта. Бог ведае, як чалавеку прыйсці да збаўлення і як аднесціся чалавеку у тою ці іншай ситуації жыццёва, як аднесціся да той ці іншай ситуації, як бы чалавек настрайвае у Богу сябе, як ён аднасецца да таго, што прыйдзецца яму перажыць у штодзённасці. Поэтому молитва таксама гэта такая частка вельмі важная, дарагія браты і сёстры, ў нашым жыцці. І мы гэта павінны, бо Христос неаднаразова гэта нам паўтарае, бо гэта нашы адносіны з Богом. Гэта, як бы, можам так сказаць, паказальнік, верым мы ў Бога ці не верым, молитва. Молитва асабліва прыватная, адносіны, унутраныя нашы адносіны да молитвы, наша стаўленне да гэтага ўсяго. Поэтому мы павінны разумець, і неад'емнае ў гэтай молитве есть і супольнасць, але неад'емнае ў гэтай молитве есть Слово Божие. Калі мы хочам, каб молитва наша была выслухана, стараемся карыстацца Божым Словом. Это не значит, что читать Божьим Словом, але карыстацца у адносінах з другим чалавекам, Божьим Словом, Езусом Христом, Божай мудрасцю карыстацца. Ось сённяшнее чытанне нам гэта даюць. Падумаем, як у нас гэта атрымоўваецца, не атрымоўваецца, але сапраўды, скажу вам шчыра, гэта шмат дапамагае ў жыцці чалавека, вельмі дапамагае і ў асабістым жыцці, і ў жыцці грамадскім, супольным жыцці, у нашых узаемаадносінах з нашымі роднымі, блізкімі, найбліжшымі. Часамі можа прыключыцца нейкая такая сітуацыя крытычная ў адносінах, але заўсёды Божае Слово дапаможа нам. Поэтому скарыстаемся з гэтай магчымасці і няхай Бог нам дапамагае. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в единого Бога. Народженого
Праз Єсуса Христа, який своєю покорою і приниженням вислужив нам годність дітей Божих, з довіром представим нашому Отцу в небі просьби Костьола і усього світу. Молимся за святый Костел, каб обвещаючи Божие Слово и уделяючи сакраменты, и Он сведчил об избавшей миссии Христа. Тебе просим. Молимся за святого Отца, каб у серцах людей Он умацовывал веру и обуджал тугу по вечных коштовностях. Тебе просим. Молимся, каб адносіны паміж касцёлам і дзяржаваю спрыялі развіццю рэлігійнага жыцця сярод людзей. Цябе просім. Молимся за сужэнцаў, каб іх сямейнае жыццё і праца спрыялі ўсталяванню Божага валадарства на зямлі. Цябе просім. Молимся за медицинских работников, каб яны з адказнасцю ставіліся да сваёй працы і імкнуліся наследаваць Божую милосерднасць. Цябе просім. Молимся за нас, тут собраных, каб удзел у таямніцы святой імшы даваў нам сілы для пераадолення штодзённых праблемаў і клопатаў. Цябе просім. Я прошу Бога Всемогутного разом з усім нашим костелом і дякую за молитовные группы у нашем костеле, в нашей парафии. Молюсь в интенции членов Ружи Святой Тересы от Дитятка Иисус и слуги Божьего Отца Фабиана за их семьи. Так само просим Божьего владарства для померлых членов живого ружанца. Тебе просим. Молимся об дарах Духа Святого, опеце Мати Божией и заступница нашего Отца Фабиана, просячи здоровья для Татьяны з нагоди юбилею. Тебе просим. Так само опеки Божией на Святейшей Богородице, заступництва нашего Отца Фабиана. Божих ласкав, дару Духа Святого витривалості для Святлани Коношенко з нагоди дня народження його, Божие благословення для її сім'ї. Тебе просим. Божої ласки, опеки Панни Марії Отца Фабіяна, худшейшего выздоровления для Регины Володько, дару Духа Святого для лекаров. Тебе просим. Божого владарства для Валентины Потяйкович и для Станиславы Петкевич. Тебе просим. Святло Духа Святого для тих, от кого залежить спинение воинов. Окунаю на святейшее сердце збавцы всіх людей несправедливо покривджених, несправедливо осуджених, хворих, тяжко хворих на невилічальні хвороби, просячи для їх здоров'я, потребних ласк. Святло Духа Святого для всіх наших охирадавців, для їх справ, для їх праці. Тебе просим. И молимся за наших батьков, живых и померлых, молимся за католицкие миссии. Тебе просим. Боже, выслухай наши молитвы, учини, каб мы, дякуючи Твоей милосердности, могли завсёды тешиться Твоей ласкою. Праз Христа, Пана нашего. Амин. Сідайте. Поживай, стал
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу я ахвяру принял Бог Отец Всемогутным. на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Просим Тебе, милосердный Боже, да поможи нам служить при Твоим алтаре со щирым сердцем, каб нас очистила от грехов Твоя ласка и осветила ахвяру, якую Тебе складаем, раз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору сердце. Узносим и до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Правды годно это и справедливо, слушно и збагавенна, каб мы завсёды и всюды Тебе складали подяку. Пане святый Ойче всемогутный вечный Божа, праз Христа Пана нашего. Бо Он з литости до грешного человечества народился с Панны Марии, раз свою муку на крыжи вызволил нас от вечной смерти, а про свое из мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому за анёлами, арханёлами и с усими святыми мы обвещаем Твою хвалу разом, з ими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Соправды, Боже, Ты святый и справедливо хвалит Тебе все Твое створение, по Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенною мocою Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно збираєш народ свой, каб от усходу сонця и до заходу складав імені Твоему чистую ахвяру. Тому в єдності з усім костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос у вас крос и спаслав на апостолов Духа Святого праз Христа, покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказал здійснять гэтую таямницу. Бо Ён у тую ноч, коли был выдадзены, узял хлеб и подяку Тебе складаючи, благословил, ламал и раздавал своим вучням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага усе, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері узяв келіх і подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм вучням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта. Дзеля адпушчэння грахоў гэта чыніце на маю памяць».
Гэта вялікая таямніца веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прийстя в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, таксама Яго цудоўнае воскресенне ў неба ў шэсць. І чакаючы Яго другога прыйсця з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі наперш Найсвяцейшай Паннай, Богородицей Марією, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Гавриэлем, со святым Казимиром и благословленным ойцом нашим Фабияном, и усими святыми про заступництво, яких мы спадзяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашага поєднання принясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугою Тваім папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзефам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табой адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваей волі стаіць перад Табою. О добры Ойче, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, наших памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Твае дышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваей хвале. Праз Христа, Пана нашага, праз якого дорвеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче всемогутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала праз усе веки вечные. Аминь. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бог Твое владарство и мост, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим.
передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с духом твоим, супокой с тобою. Это поєднання тіла і крові по нашого Єса Христа, нехай допоможе нам, приймаючим його досягнути життя вічне. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, подари нас упокоє. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Тіло Христа нехай заховає мені на життя вічне. Амен. Сын человечий пришел, чтобы отдать життя своє для откупления многих. Будь прославленный, Иисус Господи, Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый. Славься Христе, славься
каленым хлебе отдае тебе, грешникам избавление, милости дает. Хлеб и вино с Богом лучше нас, пусть святой коммунии скрытый Бог живых лежит души даром тела и крови. Звезды язык водит, Божие светло, правдивым хлебе вечное житье. Хлеб и вино с Богом лучше нас, Панна зона наша, нам дарує грех, примем его сердца, бачим свету тех. Хоч шляхи темниці успокуться в час, Єсусова тіла отражає нас. Хлеб і вино з Богом лучше нас. Єсу ти криниця всякого добра, ясная дорога нашого життя. Освяти наш розум, серці запали, нас Твоей опекой, Єсу, одари. Хлеб и вино с Богом лучше нас. Ласкавый Ойче, ученика пленным был нашу делу Евхаристии, нехай она допоможе нам у житті земным и подрихтує нас до життя вечного праз Христа Пана нашего. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пастах злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, моцею Божою скинь у пекла сатану и інших злых духов, які на згубу душов по свете. Аминь. Сядьте, коли ласка. Пожаны некалькі аб'яў душпастырскіх на гэты тыдзень. 22 кастрычніка, серада, успамін святого Яна Паўла II, папы. Гэты дзень будзе лічыцца днём заснаваннем 10-й ружы ў нашым касцёле, ружы святого Яна Паўла II. Ружанец у 18 гадзін будзем маліцца з новай ружай і будзе маліцца новая ружа, гэты ружанец. Поэтому прошу организоваться, кто як. Мы домовимся, якія часткі для ксяндза, а якія часткі для ружанца. То есть в основном ксяндз распачне ружанец и благословление найсвятейшим сакраментам, а все остальное нехай ружа помолится в гэты дзень. Абяцанні вечнай малітвы ружа будзе у суботу, бо у суботу так попросили, что усе члены ружанца будуць этой живой ружы будуць на месцы, не будзе хтосьці на працы, поэтому мы так зробім. У панядзелак, з панядзелка па чацвер будзем маліцца, па чацвер уключна у 18 гадзін будзем маліцца ў танцы міра ва ўсім свеце. А таксама за бацькоў жывых памерлых молімся на святым ружанцы.
Мы заўсёды в 18:00 будем молиться святы Ружанец. У пятницу у нас есть имша у 9 гадзін раніцы, вечером не будзе імшы. Поэтому, кто хочет прийти на Ружанец, может на 18:00 прийти тоже так само до костела на Ружанец, кто не может с раницы прийти на Ружанец. У суботу святая імша так само только о 19 гадзіне, тоже імши зрана не буде у суботу, як звичайно у нас є святая імша. Там хтось записав інтенцію, прошу переписати на інший день, бо у суботу 25 числа есть у нас у Пінській дієцезії в катедрі буде урочистость з нагоди 100-годдя Пінської дієцезії, приїде легат папельський кардинал Гуджеротті, і хотілося б туди там теж бути. Ми колись належали до Пінської дієцезії, наша парафія була частка Пінської дієцезії від самого початку її існування з 1925 года до 1991 года належали мы до Пінської дієцезії, а коли уже реорганизовались структуры костельные у Беларуси, наша парафія належала до Мінсько-Могилевської архидиецезии. У наступную неділю у нас, як звичайно, порядок святої імши, у сувязі з тим, що ксенза Кирила нема, ён у пілігримці, у юбілейній пілігримці у Рим знаходиться зараз. У нас є святая імша 16:00 у Жатірова. То есть не так мы звичайно молимся у 9 гадзін і от Седа і Жатірова, а так буде 9 от Седа, а у 16 у Жатірова, відповідно 11:18 у Столбцах і 13:00 у Новому Свержні. З 19 кастричника ми розпочинаємо місійний тиждень, час молитваў і солідарності молодым супольностям костела. Поэтому закликаю так само успомнить у наших молитвах гэтыя справы. Мы, відповідно, тоже так само зорганізуємо невеликую допомогу у вигляді збор сродкаў, скеруем на гэтыя патрэбы. Так само приносите, калі ласка, выпамінкі, уже не откладываем гэта на апошні дзень. Записки и ахвяры отдаем у ларок дежурным. Я так само хочу згадаць справу выпамінак і гэтых ахвяраванняў на выпамінкі, якія я сёння троху гаварыў, што гэта таксама кожнае ахвяраванне, гэта пэўная фізічная праца чалавека, фізічны намаганне чалавека і просьба ў пэўнай інтэнцыі. Гэта першае. Другое, паважаныя, напэўна, мы ведаем, што ёсць пятае прыказанне касцёльнае дапамагаць матэрыяльна дапамагаць парафіяльнай супольнасці, то есть як чалавек належыць да парафіі і чалавек належыць да рымска-каталіцкага веравызнання, стараецца дапамагаць парафіі, утрымоўваць парафію, утрымоўваць святыню, месца культу, таксама утрымоўваць распаўсюджванне, дапамагаць у распаўсюджванні Божага Слова. Я дзякую ўсім, хто гэта чыніць, але, можа, часамі людзі, якія вельмі рэдка, бо часамі знаходжуешся так, людзей, якія ўвогуле вроде бы і католікі, нават шлюбныя, нават усё, а да касцёла амаль што не ходзяць і нават не прыходзяць. І так выходзіць, што непэўная група людзей утрымоўвае ўсё, стараецца на касцёл, стараецца ўтрымаць усё пэўная група людзей, а астальныя як бы троху збоку стаяць. І звычайна гэтыя, што збоку стаяць, заўсёды пытаюцца, а што, а сколькі у тых, хто ходзіць да касцёла. Вы так смела можаце адказваць, што, слушайце, надо ж дапамагаць касцёлу. Старайцеся, як тым больш ведаючы людзей, што рэдка ходзіце, поэтому старайцеся дапамагаць, гэта ж вельмі важна. Бо сапраўды так, касцёл добры, як ёсць касцёлы, кажуць,
але ж ён утрымоўваецца з вашых ахвяраванняў усіх, нідзе пастаронніх ахвяраванняў няма. Добра, хто дапаможа дзесьці, дапаможа, дзякуем Богу за гэта, за ўсякія дапамогу, але ўся прыгажосць, што мы робім тут у касцёле, гэта ўсё з нашых ахвяраванняў, поэтому я дзякую ўсім за ахвяраванне. І дзякую, вось мы так стараемся зараз, сабіраем ахвяраванне на арган. Я дзякую за ваши ахвяраванні на гэтую мэту. Патроху мы, кажуць, выкарабкваемся з гэтай забавязання фінансава. Будзем старацца зараз прывесці гэты інструмент. Потом пэўны час, каб гэта ўсталяваць, это ўсё каштуе, але крок за крокам гэта ўсё зробіцца. Я хочу таксама падзякаваць шчыра і малю Божага благаслаўлення для тых людзей, хто ўстаноўлівае крыжы. Установлены крыж, і яшчэ кажуць, не завершана установка, але там упрыгожваюць і ў Залужжы, і на Устолбцах, на Варашылава, там на пачатку вуліцы Варашылава вельмі прыгожа атрымоўваецца. Нехай Боженька благаслаўляе. І у Мархачоўшчыны зараз крыж усталі, троху затармазілі нешта ў Новаколасаве. Усё робяць, нешта доўга так не звяртаюцца, тармазяць там. Калі што, вы запытайцеся, у нас есть дазвол райвыканкама, поэтому трэба скарыстацца з гэтага дазволу і там не чакаць. Но то хутка я дапамагу ў гэтым выпадку, не праблема. Я хочу натхніць асаблівым чынам натхніць стары свержань, можа хто ёсць са старога свержня, вдохновіць святы свержань на гэтую справу крыжа. Бо так каля магазина молиться, калі приезжаешь посвянцать, так как-то неудобно. Поэтому натхняю на гэта ўсё і знайсці адпаведна месца ў старым свежні, а там шмат каталікоў у старым свежні ёсць, поэтому натхняю. Дзякую шчыра я вам за ўсё, нехай Боженька благаслаўляе за ваши ахвяраванні, што вы прыносіце. Хто жадае паехаць на ўрачыстасць, якая прысвечана стагоддзю заснавання пінскай дыяцэзіі, яшчэ ёсць свабодныя месцы. Кошт пілігрымкі 50 рублей. Заспісвайцеся пры кіоску і адразу можна здаць самы узнос на аўтобус, на даезд. У ларку ёсць 10 нумар часопіса Аве Марыя з ружанцовымі разважаннямі, малітоўнік Уйчынаш, вечны адпачынак да імпані, малітоўнік за памерлых і іншыя малітоўнікі. Таксама абразы, фігуркі, календар ёсць, таксама можна набыць на 2026 год. І календар гэта можна набыць, і можа быць як і падарунак для кагосьці, там ось прыйшлі где-то да каго-то, трэба паехаць і завезлі календар. Гэта таксама будзе вялікая радасць. Паважаныя, в сувязі з тым, што мы перад імшою маліліся святы ружанец, ужо пасля імшы не будзем маліцца, ружанец будзе благаслаўленне толькі і на заканчэнне спеў. Поэтому, хто не маліўся святы ружанец, памаліцеся дома, памаліцеся дзесьці так прыватна ўжо хто так, але перад імшою, хто быў у касцёле, маліліся святы ружанец. Дзякую колу ружанцом у святого Фабіяна, які стараецца так, знаеце, і інтэнцыя, і памаліцца, гэта вельмі важна. Нехай Бог благаслаўляе, і таксама ўсім колам ружанцовым. Малацы. І яшчэ последнее. Колаў ружанцовых у нас і розных групаў малітоўных вельмі шмат, але было бы вельмі карысна, каб мы неяк адзначалі гэты дзень патрона. Напрыклад, апостальства дапамогі душаў чысцовых на гэтым тыдні трэба распачаць навенну за душы памерлых. Ёсць такія навенны, гэта 9 дзён малітвы. Было бы добра распачаць. Гэта значыць, што распачаць? Гэта значыць, гэтая група, якая моліцца за душы памерлых, за душы чыстцу церпіча падчас малітвы ружанцовай, ці перад малітвай ружанцовай, ці пасля імшы у той ці іншы дзень, стараецца
Вось ёсць пэўныя малітвы навенны памаліцца, гэта недоўгія малітвы, 10-15 хвілін памаліцца, каб вось такім чынам гэты дзень асаблівым чынам адзначыць так перад Богам. Але таксама, калі ласка, гэта група таксама павінна так, ніхто нікому нічого не должен, конечно. Было бы добра, каб вось на гэты дзень дапамаглі прыбраць касцёл, прыйшлі, дапамаглі вось да гэтай, это якраз 2 числа прыпадае у нас у нядзелю, дапамаглі адпаведна прыбраць касцёл, бо тут есть адпаведная дэкарацыя робіцца, каб яно было не так, што адзін чалавек гэта ўсё робіць, але вось група малітоўная рыхтуецца таксама, якая моліцца потом на працягу месяца за памерлых, утрыхтуецца да гэтага свята, да такой асаблівай урачыстасці, у інтэнцыі, якой яна моліцца на працягу ўсяго часу. Вось гэта такае пажаданне. Зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай вас благословіць Бог усемагутны, Отец і Сын, і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Божа, Ты праслаўляеш жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і удзяляючы святыя сакраменты. Адары ласкай хвалы алтара слугу Твайго отца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Христа, Пана нашага. Амен. Мария,
цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амінь. Няхай будзе праслаўлёна